Mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini? Kwerago irumine yo kire neo megathe ya tongoria torume ora mwatonuruma ko ubere na turi haha kana ini atia igwe bata witu ne borori witu, our country, and where our country is and where our country needs to go. Tunaelewana wenzangu? Kwa hivyo msiingizwe ati mvutwe mwanze kuongea mambo ambaye hayapo. Ni tuongee yale ambaye tutatenda, yale ambaye tutafanya, yale ambaye itatoa Wakenya kwa shida mbalimbali ambazo wako nazo. Hiyo ndiyo haja yetu, hiyo ndiyo mwelekeo yetu, hiyo ndiyo mwongozo wetu. Na nataka niwaambie hiyo ndiyo Wakenya wanataka kusikia. Na ndipo nawaambia sana wenzangu, msiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa. Tutafute viongozi. Tafuteni jameni viongozi. Na sio kusema kuwa kiongozi lazima uwe mzee. Hata nyinyi vijana muko na ability ya kuwa viongozi. Yeah? Don't decide that you can only be somebody by cheap popularity that takes you nowhere. You can be leaders through action of how you can uplift your brothers and sisters. That is what people want. How can you make a difference in somebody else's life? Tunaelewana wenzangu? Yeah? Tunaelewana? Yeah? Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Yeah? Imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neba wako. Awe Mukikuyu, awe Mukalenjin, awe Mujaluo, awe Mukamba, awe Mkisii, awe Mudigo. Huyo neba wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa. Ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah? Yes. Na mumewakaribisha na wanaishi hapa. Na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mumewachagua kuwa ma MCA. Wengine mumewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara. Kwa sababu ya vile mnajuana na hawa kama viongozi, sio kwa vile mmejuana na hawa kwa sababu ya kabila. Tumeelewa na wenzangu? Kenya ni ya wote, na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga, siasa ambaye haikupeleki pahali popote. Si ni hivyo wenzangu? Yado ito netoraiguithania. Netoraiguithania. Andu a Kiambu netoraiguithania. Riu nikio ndiramwira. Tondu mwokire mukeherwo maundu ho. Ndimwiroreire oguo ngigeria kumwira inyue eno barabara murathie eno mwerekeirio ni andu ana nitumoi no inyu mugacoka kurira mukijira atiriri twarira ni ithu tukiaririra ni tuuyu uria tureka ne turaiguithania mugitiga atongoria bunge mugithura andu
na wira wao kou ne guthie gukumia maundu ma mundu ungi no ti kumurutira inyue wira kana gutetera maundu maria mamukonie. Ni muri maigua makiaria? Ni muri maigua makiaria? Maundu maria mamahutagia ni maiguaga makimaririria? No rwimbo tondu mundu ni akirwo tuthendi muhuko mwiyuria ikana uguo niguo mugucoka. Na riu mutikaige mutieritwo ni ndamwira neguo thurai atongoria ati ateti atiri ona mbeca to ni mukureherwo ri riai na murie na murie na murie na murie tondu ni cia ni muranjigua ria ndiramwira tondu no iguka ngire to cianyu he thina mungikiria anake jeci he thina mungiria indo icio githĩ tũmũrĩa na mwere magacoka rĩngĩ no mũthenya wa kura rĩ nĩ ũkamenya ũrĩa ũge nĩguo mũthenya wa kura nĩ wa kũbadilisha maisha mũthenya wa siasa nĩ wa kũinũkia kanyamũ mũciĩ na kũhũna. Nĩtwaiguithania ũguo? Nĩtwaiguithania ũguo? Nĩtwaiguithania ũguo? Riu andu aitu nie ndikwenda kwaria muno tondu njaragia ngarumwo no ngurumwo na ndiri na thina. Ni ndamwira kiria kiuma ngoro-ini na nie no njugire Ngai amurathime. Ngai arathime bururi witu wa Kenya. Ngai amuhe hinya na ugi wa guthura atongoria ti ateti na Ngai athie na mbere gutunyitithania na gututeithia twaragie na mugambo mwe wa wendo neguo wendo ni wakira na mundu ndukamakio ati urero roro twati umite kuna hari uri ugakinyukagia na hinya kanyanga inchi yako kwa nguvu na raha neguo tiguo nitwaiguithania murorathimwo na no ndiriuka riu ningumucerera matura-ini tugiuke tukionana na makanitha na maundu maria mangi. Nitwaiguithania ũguo na nĩ nderwa haha nĩ ndagĩtarĩ Matiang'i harĩa atongoria haha tondu nĩ njũĩ no nginya hakorwo he ciũria ciĩho ũhoro wa ithurano igwĩkwo atĩa na maũndũ ta macio. Ndarĩkia na nĩ ingĩikara tiga ndĩ na gathabarĩ nĩkĩo ndaiga njarie inyuĩ especially arĩa mũracaria itĩ no mũtigwo nĩgetha mũhote gũkĩũrangia ciũria icio mũgĩe na mũbango ũrĩa mũgũthiĩ gũthondeka kĩama gũkũ Kiambu na ũrĩa mũgwĩkĩra harakati cia gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩguo wahota gũthura mũndũ ũrĩa ũrenda. Niĩ no njugire o rĩngĩ Ngai aromũrathima, Ngai aromũiga, Ngai arotũnyitĩrĩra ta bũrũri wa Kenya, Ngai arotũhe ũhotani wa gũcenjia bũrũri ũyũ witũ na maisha ma wananchi wote wa Kenya pahali popote walipo. Mubarikiwe sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bishop Moreu, naomba viongozi tutakuwa tumesimama tufunge kwa maombi kabla the fourth hajatoka. Bishop Moreu kuja ili tuweze kufunga kwa maombi tafadhali. Tafadhali nani tunashukuru sana. Wapi makofi ya the fourth? Thank you so much, Your Excellency. Tunakupenda, tunakuenzi. Asanti, Mungu akubariki. Tunamalizia kwa maombi na nawashukuru sana. Baada ya maombi, basi tutafanya some few housekeeping. Tutawaelekeza jinsi ambavyo tutakavyoendelea. Kwako askofu. Na nafahamishwa kwamba maombi yatakapoombwa watu wasitoke, watu waketi, kiongozi awe akiondoka. Tukihoya ri ndire no ndungi nguga no tugire atirire ithuothe muthamaki witu agithie mai